Ni benshi mwibazaga pasiporo ikaze kurusha izindi ku isi. Ese yakugira akahe kamaro ubaye uyifite? Ni ibihugu bingahe wabasha gutemberamo kuri free visa access? Iyi video irabamara amatsiko kuko urutonde rw'uyu mwaka rwamaje gusohoka. Turagera ku musozo w'iyi video hari amakuru menshi umenye kuri passport zikoreshwa mu ngendo hirya no hino ku isi. Ese wari uzi ko hari passport ishobora kuguha free visa access ku bihugu birenga 190? Nayo ndayikubwira. Wowe icyo usabwa, don't forget subscribe to our channel and notification bell for latest update. Icelandic passport niza ku mwanya wa 10, ifite access ku bihugu 145 harimo Ubwongereza, United Kingdom, United Arab Emirates, Japan ndetse n'ibindi bihugu byose bigize ubumwe bw'i Burayi. Iceland izwiho kuba ifite ibyiza nyaburanga. Kuri UNESCO World Heritage ifite site 3 ziri touristique: Blue Lagoon, Geyser, Northern Lights, Main Volcano, Ice Cave, ubuvumo bw'urubura ndetse na Kilimanjaro Mountain. Ku mwanya wa 9 hari Slovakia, Latvia na Slovenia. Ufite ino passport ubu ufite free visa access ku bihugu 186. Slovakia Republic ibarizwa muri Europe Union, ikaba ifite region 8. Mu ma-highlight harimo Prešov, Koses ndetse na Zelina. Naho Slovenia gira ngo nayo murabizi ko iri muri Europe, ifite region 12. Mu ma-highlight harimo Center Slovenia, Drava na Savinja. Latvia yo ni igicumbi cy'amateka kuko muri UNESCO World Heritage ifite site touristique 2 nka Riga. Twihuse ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite passport ihumura haza Estonia, Lithuania iguha free visa access ku bihugu 187. Republic ya Estonia izengurutswe n'ibihugu 15 byose bigize ubumwe bw'i Burayi nka Haraju, Tartu na Idaviru. Ikaba ihana imbibi na Litovia na Russia. Ibyiza nyaburanga bya Estonia ndetse n'umuco wabo bikurura abakerarugendo batari bake. Kuri Lithuania nayo ifite rank ya 8, ifite ibyiza nyaburanga kuko kuri UNESCO World Heritage ifite site touristique 4. Highlight zayo nk'umujyi mukuru wa Venus, Devil's Museum, St. Anne's Church, Gadius Park, Genocide Victim Museum na Oxford National Museum biri muri kizi ingenzi iki gihugu gifite. Ku mwanya wa 7 turahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Hungary. Passport y'ibi bihugu nayo iri muri passport zihagaze neza kuko kuba yifite abafite free visa access ku bihugu 188. Twihuse ku mwanya wa 6 turahasanga passport ya Poland, New Zealand ndetse na Australia. Ku muntu ufite passport ya Poland, New Zealand cyangwa se Australia abafite free visa access ku bihugu 189. Australia ifite state 6: New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria na Western Australia. Ikaba umuturanyi wa hafi cyane na New Zealand mu burasirazuba. Ifite amashyamba, parike nyinshi, ibyiza nyaburanga nka Sydney Opera House na Harbour Bridge. Si ibyo gusa kuko ifite urutaka Tajuta National Park, Fortinland National Park, Bay Island, Queenstown, Lake Tawopo na Auckland. Naho kuri Poland yo ubukire bwayo, amateka y'imyaka 1000 ndetse n'amasite touristique ya UNESCO World Heritage
bigira Poland agatangaza kuri iyi si. Swiss passport ku mwanya wa gatanu mu kugira passport zikaze ku isi. Uyu mwanya wa gatanu Swiss iwuhuriyeho na Greece, Ubugiriki ndetse na Malta. Ku muntu ufite passport ya kimwe muri ibi bihugu aba afite free visa access ku bihugu 190. Swiss iri muri Europe, ikaba n'umuturanyi w'Ubutaliyani, Germany, France ndetse na Australia. Ku byiza nyaburanga byinshi, Swiss ikomeje kwigarura imitima y'abamukerarugendo benshi. Ifite site touristique 12 zose muri UNESCO World Heritage. Muri izo site touristique uzasangamo Matterhorn, Interlaken, Lucerne, Lac Geneva, Chateau de Cherion na Swiss National Park. Ibyo byose bituma buri mwaka Swiss yakira miliyoni 20 zirenga za ba mukerarugendo every year. Ku mwanya wa kane hariho UK, Ubwongereza. Ku muntu ufite passport ya UK aba afite free access ku bihugu 191. Mu mwaka ushize byari ibihugu 188, hiyongereyeho ibihugu bitatu: Belgium, Luxembourg, Norway ndetse na Portugal. Amateka y'ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'ibyiza nyaburanga like Stonehenge, umunara wa London, British Museum, Lake District National Park, Warwick Castle n'ibindi byiza nyaburanga birenga 32 bituma UK ikomeza gukundwa na ba mukerarugendo benshi ndetse buri mwaka bagasurwa bihoraho. Mu kugira passport za danje, ku mwanya wa gatatu turahasanga ibihugu 4 ari byo Australia, Denmark, Ireland ndetse na Netherlands. Ku muntu ufite passport ya kimwe muri ibi bihugu aba afite free visa access ku bihugu 192. Ibi bihugu byo muri Eastern Europe bizwiho ubukire cyane. Amateka akomeye ya cyami Australia, Arctic of Marvels ndetse na classical music nibyo uzasanga biganje highlight zo muri Australia. Ku mwanya wa kabiri kuri iyi liste y'ibihugu bifite passport zitikoraho turahasanga South Korea, Finland ndetse na Sweden. Ku muntu ufite passport ya kimwe muri ibi bihugu aba afite free visa access ku bihugu 193 ku isi. Urumva ko ari passport ihagaze neza buri wese yakwifuza gutunga, cyane cyane ku bantu bifuza gutembera cyangwa gukora exploration mu bihugu bitandukanye. Ese utekereza ko ku mwanya wa mbere hazaho ikihe gihugu? Twihuse, ku mwanya wa mbere ku bihugu bifite powerful passport ku isonga hari Japan, Singapore, France, Germany, Italy ndetse na Spain. Ku muntu ufite passport ya kimwe muri ibi bihugu aba afite free visa access ku bihugu 194 byose kuri umugabane dutuye. Urumva ni hafi isi yose. Wemerewe kuba watembera nta nkomyi ndetse free visa access muri ibi bihugu byose baje kuvuga hejuru. Ntago nasoza ntavuze ku Rwanda kuri ino list. U Rwanda rufite ranka y'154. Iyo ufite passport y'u Rwanda wemerewe kuba watembera ku isi mu bihugu 32. Naho ku Barundi, u Burundi bufite ranka y'167 kuri no list. Ku muntu ufite passport y'u Burundi aba afite free visa access ku bihugu 19. Mwese mbashimiye kuba mukurikirana ibiganiro dukora. Bifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza. Don't forget like and share. Ciao ciao. See you next video.